Lada ke Iran kamla ban plibiang ya ke Strait of Hormuz berngam Donald Trump ban pin kelabiang ya ke Iran sya ke jukmau saj sinpat. Kam Foreign Minister ke Iran ba Mojtaba Khamenei udang don hakamet ke baklan pha pat shen un sapa perthai biang kum utau Supreme Leader jong ke Iran. Kam ka Russia ba ke jing temu jong Donald Trump ban kontrol ya ke Strait of Hormuz kamla ban urlong satya. Presiden jongkari Amerika Donald Trump haba ai jingkren syakari Amerika lingba ke Oval Office. Donald Trump mula ong bag jing pha sipai ringkau ke Middle East kan dei banyarap pan pin kudno ya kan katma. Bar ban yuk knino ya ke highly enriched uranium Iran. Nang tau Trump mula ong ru bag katma bar ke Iran kala wat ban kudno tang ha kini kilai sengi banuan. Hendrai nada ke Iran kamla ban plibiang ya ke Strait of Hormuz. Donald Trump la berngem teng ban pin phai biang ya ke Iran sya ke jukmau saj sinpat ha ke bak Amerika kan sakrwit sendon da ke bating Donald Trump ulah kwaru bak Amerika mentakan mino na kan NATO. Namarkan NATO kat kum Donald Trump kadai tangkata ke bak kleng tang ke ketin tang ke sintur. Hendrai kamla ban le da kakam. Ka Iran ka penmi sendon pada ka hukum pawat hadin blakutno katma. Ka Iran kan om syasyu ya ki jihad jong ke Israel pakenyaj lingba ka Strait of Hormuz. Bat ka jingsyun ke Iran ke Israel kamut kam dai tang mentah katma. Hendrai hadin blakutno katmaru kata ke jingekan at kadang yai peteng. Kum taru haba ke jingekan at kadang yai don hapteng ke Iran bat ke Israel. Kum taru hakano kanu kapor wat hadin blakutno kane katmaru kan salaban kibiang. Kadba ke Russia kala ong baga jing persyang berkeni ya ka bos sesyar ke Iran ya ka Strait of Hormuz kamla ban urlong satya. Bar kane ka deba wat hapdeng kane ka jing persyang jongkari Amerika menta kamla ban urlong kumbala kwa ada Donald Trump ban kinino ya ka bos sesyar ke Iran ya ka Strait of Hormuz. Kadba Prime Minister yang ke British uker star mer laong ba kane kathma kam dei ke jongi. Kum taru ngim kwa abne ker nyomlang ha kane kathma bat ngim kwa ngim tenat ban jony ha kane kathma. Ka Italy pat kelakang persya ya ki jetma jong kari Amerika bakin pedankam ya ki ketem sipai jong ke Italy. Kadba ke Iran lengba Foreign Minister kelakam ba Mojtaba Khamenei udang klan bat shen unsapa perthebiang kumutau Supreme Leader jong ke Iran. Kad badang ye peteng ban kerwit ke Israel daga airstrike ye ketem sipai RGC ha Tehran ne kamit. Bat kad ba ki lai hajasan spangut ki sipai jong keri Amerika prahir kendau se Middle East ha ke jingstang ban kenran rengkel kum taru tongen sepej ke ke banaja nang nei syakmat ha ke jing persyang jong keri Amerika ban kirino ye ke Strait of Hormuz ye ke jing sesyar nagari Iran. Blessed